Ok, ponovo smo tu na istoj lokaciji, Aleksandrovačko jezero. Prošli put smo probali sustruming po prvi put. Za mene je bilo prvi put, sam je već to radio, ali ovog puta imamo ovdje i Anu iz Finske, Rebeka iz Finske koji do sada još nisu probali, Đeva i Goran iz Srbije koji još nisu probali sustruming. Dakle, jedini sa iskustvom ovdje je Samuel i ja sa jednim probanjem. Anna, what you're expecting? I think it will be something similar to sauerkraut. Sauerkraut? Yeah, that's what I'm expecting. Okay. Gorane? Pa ne znam, očekujem da mi daš drugu majicu i da me Đeva neće poljubiti vjerojatno naredne 3 dana. Đeva facom već pokazuje. Đeva, šta ti očekuješ? Ja očekujem da ću uzeti ovaj second džemper posle. Onda ovog puta radimo sa drugom markom, tako Sani? U čemu se razlikuje? Mislim da ovo je cela riba, možda još će mirišiti više nego prošli put. Ono je bilo i manje pakovanja, tako? Aha. Čekaj, će mirisati više ili, pošto kod nas kad miriše to je lepo. Možda smrdi. Prošli put smo probali dakle, drugu marku i očekivali smo mnogo snažniji, jel tako, miris, ali nije bio, razočarao je malo, tako? No, mislim, mene je razočarao. Nadamo se da će sada razočara isto. Onda, ko bi probao da otvara? Kogi? Ajde. Ja mogu da otvaram tu pred Samuelovim očima. Ne. Samuel vidi kako otvaram. Čekaj samo. Samo mora da pazi da ne prska. Da ne prsne, probamo da ne prsne. Čekaj samo da probamo. Imamo naravno i vina i vodku. Zašto služi vodka? Sami za ovo? Ajde, Gogi. A zašto je prska? Pa sve pod pritiskom, pa onda naš. Ja, probaj da ne stisneš toliko. Da ne pukne. Vidi. Aha, vidiš, da, okej. Da. Znači nema ni iskustva sa konzerve. Dobro. Bravo. Vi ste rekli da prsne, ne da prska. Ovo prska, da ne kažem kako prska. Si provjerio rok trajanja, si provjerio? Gogi, Kako aj se ti otvara malo ovo? vamo da prska malo na deku. Samo, vidio sam A neće ništa da prsne na tebe samo, ja? Gotovo je. Bravo. Gotovo je sa prskanjem. Bravo. Prošli put sam također jedno živao isto. Imaš li još majicu? Ja ću dati majicu. Daćeš mi ti džemper koliko Så vi vidim. renser på det papper. Da, možda nije loše bilo da u Ali, tome. ali još ne smrdi. Kako me smrdi, Kako osjeća da se. ne smrdi? Pa ništa. Pa ja smrdim, vidi. A to je dobro, barem. A, ne, fileja isto. To je fermentisana riba, fermentisana haringa. Dakle, u procesu fermentacije... Dolazi do smrada. Kao kiseli. Ok, imamo, gledaj sad kako izgleda. Možda prvo Ani, onda Rebeki. Dobro, ako želite možete bez kože, ali Kožica je isto ok. Može prvo njih da poslužiš, a onda nije predno. ne smrdi. Da, u stvari, kao ni prošli put i ona druga marka, isto nije bilo... Đeva, hoćeš ti? Đeva, će probaš? Ne? Now it will Ne be moraš hard sad to dna eat. dole da vadiš, ovo vadi iz dna dole. Onda, Hvala ti. moja viljuška, vjerojatno ovdje, tako? Ja bi svoju uzmi Mogu tvoju, aha? Možeš sad. I nož. Kad ću napraviti ruku? Stvarno ćete to imati. Da. Je to najmanje, nije? Čekaj, samo da ovako. 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 Čekaj, samo
Gogi, želite probati? Gogi, želite probati? Pazi Gorane, za iskustvo da možeš da kažeš da si probao. Ali ovo, vidi, uzme ovaj sa nožem da izvade ovo. Ok, Samo prije. ok. Da. Dakle, one priče ili što smo gledali možda snimke neke gde ljudi reaguju mnogo intenzivnije na ovaj ukus. Kod nas, evo po drugi put se pokazalo kako nije baš tako. Može svako da kaže i to mišljenje svoje. Gogi, ali prvo probaj. Ja ću probat ću, da. Možeš tako da radiš. A, bravo. Super, super. Kao file, kao losos da jedemo. Može možda za Lepši losos. ko želi vino? Imamo Chardonnay iz Moldove i ovo sam dobio iz Austrije, ali Smakar det på som en vann? who wants some wine? Ta väl lite. A Djeva, hoćeš li? Rebecca, one wine? I can take. Går det den? Is the dog? Anna, one of Lepo je, mislim, lepa je priroda. Do you have a glass? Sour. I think this one is yours. Imala sam šerpu. Fora je probati. Evo je, Da, ovdje. to je stavno, da. Fora je probati. Can I get the onion? Yes. Vidi, Ajmo Gogi, ajmo jednom za snimak. Trudim se samo da stavim što više stvari koje mogu da... Ali se njoj sviđa sestra. Wasn't that awful? Wasn't it? It was okay. Anna, I haven't tried it yet. I still have that. are you afraid of? No. Goran, jesi uspeo? Da stavljam polako priloge nadajući se da će mrak da padne uđu vremenu, ali... Gogi, a zašto stavljaš toliko luka? A baš volim luk. Jag ska spara en liten bit bara. neki kaže ovo je delikates. Ja ne bih rekao da je delikates. Da. Kako bi ga opisao? Znači, ako nije delikates, Vidi, to, kao sam rekao prošli put, ovo oni jedu zbog društva. Nije da uživaju u to, misliš? Ne, nije sada zbog hrane. Dobro, jeste, uživaju, ali... da napakoste društvo ili šta? Ne, više je zbog društva, oni vole da bude zajedno i pije i pričaju i tako. A ne zbog ova riba. Niko ne bi jeo ovo surströmming sam kuću. A da li vole onda i da smrde zajedno svi ili? Stvarno, ja ne... Miriš nije Nije toliko intenzivan. Mogu da ti dam moju majicu, da ti poklonim ovu. Bolje. Nije bio toliko slano kao prošli put, bi rekao. Ili smo imali više luk i peršun i nešto. Ali... Ovog puta je atmosfera bila bolja. Najpre zbog toga što je Goran je bio tu. Tako on je doprineo atmosferi. Tu su bila Ana, Rebeka, Đeva. Ali najbolji deo je koji bio? Kada je Gorana poprskala mlaz. Gogi. Ali tako je bolje, onda se ne osjeća. Ali Gogi, vidi, pošto je prskalo na tvoju majicu, morat ćeš luk i na sebe da staviš. Ali Goran, kako ćeš ti da voziš u auto? Morat će da im dam kola da oni sami. Samo do Skoplja, nije dugo. Da. Kako je prskalo? Rekli da će da prsne, ne da prska. A imam gdje to snimam.
Jeste došli na njega? Ne. Ana, did you try? Yeah. And what do you think? Sure. It was nice. Salty? A bit salty, yeah. But when you put it together with all the other ingredients, it's very nice. There's some similarities when you make a sandwich with citron. Did you put all ingredients to cover the smell or taste? I think they complement each other. I think it would be too salty without. To salty without. Sva sreća da si kupio novi auto. Sedeš u njega. Da, dobro. U moj auto niko ne sedi s Vill ha? s prljavim nogama. So Okay. will it be a next time for you? Ne. Čekaj, kako je rekao? Da li hoćeš još jednu? No. It's enough. Why? I don't know. Vidi, moja sestra i ja prvi put i još hoće. Bravo. Vidiš, Sajno. to je prava šveđanka thinking. No, it's because I didn't cook enough today. You never cook enough. Yesterday I cooked enough.